Mbiamona sana samarita kwa Peter Nyamweya Momanyi. Ncho mwalimu mwanewe skulu ya St. Andrew Kaggwa Boys Nyasiongo. Toigore school ede ukia kabire wana tuwa chakira masomo na ade bia toigora abana bonsi pi bali potri school. Gawona masomo achagite urona tuwa chagite last week masomo na yatrete skulu yuna bono ya bali mbale viras na keren sem nega ndate gasiaye viras big ndate paka junior school nega ndate go mirorion si pi ya masomo ya chake uronge keren ge ya tigere maiga keren ge ya chakire na keren ge ya soire laini igo asomwa koyo ntwe bangeta sana ko yere tamya gatoto nere tamyo mwario ase kalenda ya wanafunzi bosoma mwaka ya 2023 igo grade 6 and class 8 bobata matemwao aja okora end of the year na tuaba prepare na neto ganda to prepare bia mono ndeli banyala ko kora bia babanyala commenta na ba parte la sia banyala commenta mono na ende o tuabe to ko nya commenta kero mwaka awe go aso mwaka yo na ron to gente ngando to menta mono wetania na panye so bia to ganda creo to bia kere ande creo to kere bia asengencho weto kubatana kwa waibu katia waibuli na balimu kanya na wanafunzi ne kanisa nero mtusupportire sana asoko wa wanafunzi ama waidha maya na ne ndagara yo moyo yo kubakini uronge skulu yetu ya St. Andrew Kaggwa Boys yagende go korabia aseti sema cha masomo ne gasane ko ukina na boigo ensema ya wanafunzi enamba ya wanafunzi mu barabu abana no gena to ukina kuru mwaka uchimu akonde na wana mwaka yoiga abana ba mente school yoiga barengi 165 wana barengi 700 kubwa umwaka uri wetete barenge abakake wana bayana to komenta kana na mwaka ogocha twegendere ng'ango cha komenta kana ande bale bia mono wetania abo mwaka yoiga kureo koro kwanu biesko garia asengencho ego korabia asamatemwa aya national exams KCPE mubiekano na kipsea grade 6 umubeka no mwako eta kipsea abana ba koleta bya sana abana ba what exceeding expectations ko barenge 26 ba what exceeding expectations abubona kana to exceeding expectations mbalia umubeka no babwera ta max 4 uchigoro na class 8 na romba koleta bya sana kero mwako sokolese chat ito otokonya komenta kero mwaka nganya komenta point igo umwaka wa 2020 point inye na bana bajete banyote max mene na rona bange barenge na boigo no mwaka na to project tu cho konyora bange zaidi ko konyora max mene ujigoro bali mu berule babigire mikakati kregento no nyambona yamete mto korama ase kutuwa kinga au na oturigirete